Tha Karbeng long rap tung penang ani ning che parong lo ining karong da dolo ta non pini ke theklong bangke Himonto Biswa Sarma ke MOU si violate lo amethang Assam government ma commitment office memorandum si ka violate la si ke kroi kre la si karkan adima bangke lehen lo 30 department entrusted subject laso entrusted subject aputhak itung chineng ke lehen lo dak salary dak employees ke do ana pantalata council ang phansi na entrusted lo itum long executive full authority doro dak lap soposi tangka nang keri nayan council sinang lelo la government la 30 department employees tum an adormoha apoisa ta da council jung sinang lelo tan non bangke la so tangka bang non bangke da council pelen da council long lang lele nongke la da ka hisab si bidun chot nongke online ki payment per mak ha Assam government pensi direct treasury pensi kaddu e phan online pia non ke dak posang lele aprang ke dak si posa nang le dak si muhetan dili pulang non ta puji non ta mena tu Karbi Anglong aro non ta 1995 pen CM ke man tang tung do jontorong pido Johnson bedo akai modri hanse do lapeng akai korsing ki do dulang lapen non joraming leng da non ma dulang alang le tum han arjunot alang le tum CM ki khibo mahur 30 department employees atum phan dorma ki pia poisa da Karbi Anglong si council si bang kalima kalang dak si bang lasinon tum pui bang ke apoisa dak bang si online e pi da council ben si pinai pilong nei polo ta non pini bang theklong mang ke pilo la so power la so jakong bang ke state government nu chender la so ke ke pon hut la si pini Himonto Biswa Sarma phanda pulo nang Karbi Anglong arar phan map chu hang nei la so power putho da na pithu nei isi Sony bangke tuliram rong hang bangke power se surrender de lasi tuliram rong hang bangke thera thek pulo de budang ke tuliram rong hang ke non ke la so ar pu bangke chingthan etna ko siang ar pu chingthan etna ko ate ma juga CM tame da kaha 1952 pen on se tame hasuka power ong e pulo saki do ana power da kupi manang pi ke la so power aputa puthor ka pachirui bangke kadu be CM da proidun de non ko pi posi tuliram rong hang la bang proidya lasi tular mong hang bangke non bangke power ka sarandar bang lono ke Karbi Anglong BJP bangke kido tang aja ko sarandar lamba lasi latu bangke hempre kala meningje ini pacobai nangkum lang noe ani si SGC foundation de ho dang tung da theklong lo tuliram ro hang ke hadak dam si no autonomous state no res puki hang dun di slogan ke hang dun ke hadak si slogan ke hang dun Danili puji bangke nayong si nang niak klong pen hepre ke hang ni hang binom kapacho bai kali pule pudang te Amit Shah Karbi Anglong ke banghut Narendra Modi Karbi Anglong ke banghut si latu matheng no si hemprek nang pinai 244 articles nang implement pinai puni je dun dak nei polo hasuke ni je dun de hadak ke slogan hang dun de nona dak rong long se slogan ke hang la ke hemprek ke hang ta kapacho bai bai lasi hempre kalam kaning je bangke amoral authority ave moral right ave la tular mo hang CM bangke lasi oni pui bangke tular mo hang ke hai nang li Karbi Anglong arar phala solam si than pami sibe nang li hello first CM lo Karbi Anglong a power ka sarandar ke panju ka CM ada theklong lela ladak ki dutang aja kong ke ladak si du dak si ni ladak an ma jakong ka video lo sita kido kelong tang aja kong ke pachirui ke tum theklong le la si la bang ke tuliram ro hang ba aga bang ke chokche thek tik lo la si pini Karbi Anglong alo non tuliram ro hang ba ke kroi to BJP leader indut behini tum do hala tum da la sola ma ke matha pami si me la kwa na ke chok ma ake chokche ma la helo ni liang tum pui bang ke la pen akonon isi non tum la sola alo ahudo ni po mo da ning je lo la sa ko la so phi bang ke itum Vice President lo XEM lo akai rotoni kita nije la tani no siba nije pondar po non tuliram ro hang ke hai along tinta pu ne CBI apani phiri re pusipu kaida puer CBI wang da chok pusipu pu welcome lo pusipu pu lasi itum pu yibake nang yong si aho ka hak plutang te retain pinoi Assam Chief Minister phanda punon Assam Chief Minister punon CBI wang no da along first bakela akapre nang ne
ला होमो सिटी दो 10 crore a project के लिए लासो स्कीम है मिनी स्टेडियम के क्लेम को लासो को पिने ऑडिटोरियम के क्लेम लासो पर लांग मोय ला लोंग कोरा ट्रक दो लोंग कोरा ट्रक रा isiwet a model lo budi isiwet na po bandi non isiwet kalian tum lama konane bangke nang tum dikit dam to nang tum da chini ladakh bangke isiwet kali go bangke manela hi a poisa konai dam te boundary wa tangte a poisa nahi dam elo ante masi chuer lo ante tanno itum thelong le laso ke claim ke chok che bo mane phansi action ke na thelong le aya thelong le mane la tum chingrum per lo mane isiwet lo a contractor pa lang tumi isiwet lo ama sila so tangka bang tung chude lo la sino ni hin tu hen ki pu bang le halo la son dak thak doping la akapre kapla ma kumon ma than thunang sidame ni hin me ki pu bang le halo Himonto Biswa Sarma ke athakchi Karbi Aphan aning ke do kanghon chepaklang chot thang ar kanghon ta belo la ke power la dakben ke pon bang pachiru bang ma juk achi minister don la soke do tang je kong pon pipin la Himonto Biswa Sarma first time ma juk a CM ta so power pachiru bang ke chikoi do mang pin la tuliram ro hang helo la sila ba hini tu mang pang ke itu chok chi sipulo la pe Himonto Biswa Sarma ke Karbi Anglong rat pang ke map cho hang nei lape aku isi lang hai kadu kawe aprang prang ki isi convention son lo si ke tok det ason lo yo ke tok det lawe ti isi convention son lo Karbi Anglong pen ta minister inut ben nu ke long de Karbi tu minister inut ben long de ta non bangke Himonto Biswa Sarma hoke Karbi Aphan minister de pipe kopi aposi pipe ba pu bangke mo itum akai rotong ti dan pathan thunang sita ni puji bangke Karbi atong phanjong se aman Get Rasalam Arlong Santi Koila ki chong lam si bisianing je Koila ki phur nang ji aron lapan ladak allo thang ave Karbi Anglong la office tame ki phur adim ladak dopik lapan par tame langroi langjeng kado ke babe kado kabe Santi ki phur Arlong ki phur pen ke pavir lahai tame anyom pen ki phur ke claim ke dam ni tum thang pudun thai be office tame nang ki paklem long anyom pen yong si 50 phukep bagadim nang paklem anyom pen paklem lo pute ko son si pharo hini an bagadim ke pachong long po la pen thingpi theng prang muni da tum kado kawe ki pi ki pavir CM tuliram rong hang amat si forest arideng chibilo ko pi pot si lahai bon ne da pi pot si stop ne da lasi lahai thingpi theng prang rangroi langjeng kado kawe inglong arlok ki phurlap la bangke ilitu bangke ning duklo la pen lagi kimi dik akam ke hengo pik akam lasi lahai kado kawe akam same bonangji lahai kado kawe thingpi ki chong hu a photo same ni long do la pen ang pars tame ladak sangti ki phur aron re pen hal hai misin bi tantun same do ladak jitu koila aron re pen ki phur abu ko sonsi ki claim long no forest department na tum bema mine and minerals the subject la ye tum dak avem lasi lahaya banke tuliram rong hang rada phan pachi nai haki cheng bensi nangli phan claim ri solar project ke EPDCL phan longle piri ladak ke isi ing habit ing nar pen danglok jontu junwara dim la pen tribal atumalong le paheng no ri palang tumhan pusi this Karbi Anglong district congress committee pen bangke la soalam tak bangke oppose nang ne ladake biri lahai biji polote lahai ke wasteland khiti bati pithe ka do kawe ke claim no mundir ke do dia dim si claim nangji sta alang tum tangka poisa ji tu kilu bajorne lahai long le phelang ta ki jorje na sidam tang lo nangli la 4 line alam ta mi tum pupik lo ani si tum da phudun log lo 4 line alam ta me long le phelang tum Karbi tum tribal tum pata chimnai tek the tum do nangli tum cherai piri hal hai anta me na ne forest tum pen prang thingpi theng prang ke e la pen na ne thiri pen dang lo Gunane jitu kidu ka tum longle pata chikuri tek the lahai an talang ni tum pata chikuri dun la ni tum pudun bangke justice pitu oi nai re la so justice ta pipe cherai dun la pe ningkan
ke thom plia prang stame Nagaland border alam do hala so alam tak tok so pir the stame dolo ha tara lang so stame dolo omor ti so to lapen hala George Milliga tum stame dam lo Nagaland border lo je Dhonsuri reserve Penang an ke ningkan pharo isi ke par tang lo hala so reserve long sia lang to iye bangke Karbi Arong iye bangke Nagarong kang pudipu ahok pet alang itum ko pilok ke klami pu bangke pini haladak Arleng Arong doma Arleng atum Karbi village long don ko ando hala so alam nang li so polisi bang pilok ke deng lake Karbi ang long ara phan pachin piat lote piat la pipe te pipe sita ahok alam bang nang itum ningje dak lapen isi bangke Meghaloi lo give and take alam bangke pini arni enta me Padojoy putep activities bangke Meghaloi bangke paklem long bo election ta me hadak pakondak long autonomous council election ta koson si pakondak long po tuliram no ha dai the ta ningje je Ladakh pensi chini lo nangli la so long le give and take policy long pidun app lo ha pusar pisara tu nang prang da me EMCM ki mandolo halat tu mani ke compromise me kupia compulsion lo nang piniar ni ke so give and take policy lo chekroi du nang ko punangi puje bangke chekroi dun det punai puje ke lan lo with all the activities that is happening in that area by Meghaloi you are keeping quiet you are keeping mum that implies or indicate that you have already compromised in that give and take policy hala sini ne tunang putun forest plantation wa men pe forest mase avelo highway long ke bana long 4 line ke bana long lai pi the thing pi theng prang ka do ka we ki chor lai thing pi revenue ta ha ke long le ka ve si gong ke pangnim si gong pu tumar ju long non la so plantation amen benta ni tum ka ju long Bojar bithe bang bumi da tum rat tum che than ke 60-70 crores nang la so paisa dro erlo la so hisab ke mori sinang li penang hangji rada tum ni tum da nang hangji la ke la penang li ku pi authority pen la Karbing lo autonomous council la je 6 truck pen hasir cap an account ke dolong pop ke ko son sila an bank account private bank long takang pulong pop ko pia phan nang private account son sinang autonomous council account chimatha finance due to guidelines a rules nang money ne pin sinang saving account lai kampu laso saving account kampu mode nang ning ke hanga ling si a paisa ke thap a paisa ki ulai paisa ki bi je phan chot lake nang lile CM ki chowe kali tuliram rong ha nang li phita ki chuye tum doji nang li phur ki mo bangke phur ki mo ke hing nolo la pini Karbiang long ra tum chi nai la pe nang li tum hoi pe MEC tum puna non do prong em tum puna nili tum a hot ke we are authorized tum authorized je financial sanction ki piji phan finance